Ka Regional Democratic Alliance RDA ka kunhon ya trailang hapreng ka United Democratic Party UDP but Hill State People's Democratic Party HSPDP haka khatway terek uyayong arja arpusaw kalahyar sa jata kabahap hamau kunro constituency ban penlong ka jingyalang yalap election ban pan jengkersya na kapantau kortong jongka uban ni airang hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency uba Robert June Kharjarin. Nalor kortong layadon lang ru daw ba met ba lingdo u president ka UDP bat u chairman ka alliance uba Remington Pingro u MLA berim ka maukunro nalor kinong yalambat kinong kit kam na kini ki arseng. Uba Robert June habakran kini jingyalang lo pensngoi ka board tre kam ka parliament bat ki mat ki bon shim lada ki pat ba ki ai ka jingkersan ya u ban long kumu MP. Ulaang bagi bon ki mat yakran bat ki bakong san ki long ka ketien ka thliet ka khandau ka siap ka riti dustor nalor ka jingpen bet yo pot usam bat ki anya dari kom ka line permit ya ki ba ki seng rithor ki la leklet men ba ki dang bat yo lakam sensyar awan ya ka ban ya tho ya pi bakapor kala dei le sri yanga ban persyang ban terwa sa pi ban ya tho ya pi ya kita ki jing thrang ya ki jing angnut ka jongi kum ka kanhun bat ka jonga simet balada ma pi ibet ngan let hi ban ya site nam ta ka jing ka jing jenjar jongkar jai kan riu jong ka jala ka jongi jong ka ri ki jongi hang thi ya po darbar ba parliament ngakwa ban keren da ka basai para ri be bangi khlangwan hang ni ban thok ban jeler ban yalam bakla ya pi ni khlangwan hang ni ban pen keluar ya ka jingmot jing perkhat ke jongpi ni wan hang ni ban ya thu ya ka hok ya ka jing sisa bat kum ju ro ban ya keren ya ki nongrim ya ki mat ya ki jura ki jongi kum ka adi ka bangi kwa ban terwa khmat jongpi haswa ba ma pi pim jit ya kita ki nong mi khmat para ribe kalong ka badan kam yang ngi kum ki nong yalam ban hikai ya pi ban batai ya pi ban ya thu ya pi ya ka jing sisa khnang ba ma pi pinduk nang kumno banjit ingta ki nongmi khamat ke banya site namta jongkari bat ka jek menriu jongka jela bat kumju uru yala kari India kabayar hi barakowi haswa bangina phai pat sa kita ki nongrem ki jongi haswa bangina phai sa kita ki mat ki jura ki bana kaliang jongka adi ngidon ya kaban terwa sapi ya kababa phi mata phile bat ala ki jom ti ban puli itu ki manifesto kawai kabang akwa ban ya thu ban kerpat rik ya pi kalong ba sobha haka khat khantai tarik jong uniu banai yayong sobha nai let sim sting ya kadi kakam jit MP kadi kakam yap kamem para ribi kadi kakam kabama pi hap rai kalawai yu kabama ngingit sayo wat ong bakadai tang kakam san senam kabama kalong ladang iba klah kadi kesan senam lada kita ki parti he ki yo ya kata ka tuthot majority dan ni kata ke jing bun MP ke baar na lai kila ban pen kala da kongpong wat ya karti penyat kam jong kari India ngin babe serta parari be phire basotho baka parliament ka dan ya kata ka borba ka bakrau ya ka baka sandur ya ka sanshar ka khadar ya karti penyat kam jong kari India hi brokoi dei hakane ka parliament bala sandur bakumno kata ka sanshar khadar kaba dau upat ba na benta upat ba bajong upat ba la sandur la penbit penbiang ya kan dai ha ka parliament ya ka bala rai bakan don ka darbar thawan kan don ka sarkar ka ba penteri kam ya ki rai jong ka parliament bat de bandon kata ka judiciary lan de kata ka ying bisar ka ban bisar ya ki hok bat ya ki nongrim ke ba pher ka kum ka ai ka parliament ka jongi ka rai bakan de bandon kata ka jing pen khlat ya ka bor sensar lani kita ka baki khot ka separation of powers no boleh lada PI ya ka bor sensar tang ha ka wei ka kan hon lani tang ha ka wei ubriu lani tang ha ka wei ka authority nginwan ra ya kata ka jing sensar don bor menta POE lada le bakla ka sarkar ka supreme court ka penbet ya ka lada le bakla ka supreme court ka sarkar ka snada ka ai ban penbet ya ka karai ka dorbar ka penteri kam ka sarkar ka bisar ka ying syari kum kata niyo hakan ka sen siapa ba o ngidan ya ka hok menta ya ka hok banjit ya kijo ya kinong mi khaman ngidan ya ka hok ban ya long mar ka ju ngidan ya ka hok ban money play ngidan ya ka hok ban ya da yala ka jing long kerpang ya ka snap ka ba kerpang mentang yo ya kata ka anya dari kum ka sik schedule banyada ya ka khandau ka siap ya ka jinglong trai ka jongi halor ka khandau ka siap halor ki marpo khandau ya ka khlau ka ptap
Ngidon ya kita ki ain yang baka diskonsil banyada ya ki riti ki dustur ki jongi ya ki jinglong kerpang ke jongi ya ka jat ka khong ke jongi. Ngidon kum kita mentah. Rei lada phi rai baklang ne thu phi si klip mat kini ki la betul. Phi kan mau san senem mencua ke JIU hakari India hibarokawai. Ke jela Jammu Kashmir, ke badai ke jela ke Bapura kum ke jela mekhlia jongi, ke rai ke parlimen, ke penduk ya kene ke jela, ke pihak ya kene ke jela, arteli ki union teritori. Kat kata ke bor mudur ni, penduk kat ya ke jela, la mudur. Bikin mau ke Lusai Hill Autonomous District Council mencua JIU, la don ke District Council, ke rai ke parlimen, penduk no ya kata. Kat yang tak kabur ya kabal si nyemla mudur syuk bakat kita konsil kita duk kat ke sorkar jelah kadang duk ngeri ke parlimen ke don ya tak kabur. Oh dah ya keren ya kiwai ki hok lay. Hina keren ya ke hok mani belai kum ya keren ya ke hok peniriyo barkat ya ke hok halor ke kendau ke siap bat kumta ter kita alih ke besukkan lada ke mon ke parlimen banrai. Ngine keren mata ya kijing jenjar kibakum ke celah bak kajai penriu nyimat. Nia keren yo put usam mano panhap panrai khadu dei tangka parlimen ke balak panrai khadu. Nia keren ya kata kejin penrung ya ketin kasih ki jongi haka kenit ke bapra mano balak panrai khadu dei tangka parlimen. Nia keren nanta kejin penteri kamno ya kata ka anya dari ka inline permit ane ka ALP bangin ya da ya la kejong ke jela ka jongi na kejin sa arung kertlet jong ki poiwe poihap dei tangka parlimen ka balak panrai ya kata. Nia keren ya kata kimat ki jura kum kejingyo ya kata ke separate state oh separate kader ya keren ya kata kejing yada ya ka khendau ke siap ini keren nanta kilat penroi ke baper dei ke parlimen ke bandrai ya kita ki baro para diri dan nyimut dur kat ya kata ke bor jong ke parlimen long se mo benejit dari jing songsit ya hapset Basuan nubriu pentem jing roi snotanak jing roi shit jit no long se mo Pemudur ni mapi. To shubo mapi. Bijit pi nak kecing semua tenat nak kecing roi. Anda lapoi ha pok parlimen nomlat keren. Penduk yang diskongsil ru umnang ya sai. Tipi kena ya no. Kena nong roi ni kena nong syak ni kena nong jit. To mudur. Kalau biri andrai kata kadi kecing sisa. Kabel sengusi kalau bahakat kata kabel. To syong pi menta syak khang no jia kumbajia ha asam syak pendik ya kata kejing mani belai lai lut syak pentut ki yang mani syak pentut ki kam yalap kaniam karukom kin kenok ya no kumbang ong na do basnang para ribi iwan hang ni banya tho ya pi ya kejing sisa iwan hang ni omdei banya nia iwan hang ni banya tai banya thir banya ya tho ya pi ya ke kenang bawa pi penduk nang bandrai berbanjir. Kani kejela kabela rit pat hala kejong kari. Ki trai muluk kila kala ki rit pat. Ki mla chu kon ki khli. Ni ong tong ni dai la kejong kejela kenang bangi nomlong kum kejela Tripura. Ngania thu api dang hau benai match artarik. Dak kejing teli jong kini kiseng rulu mopok Tripura. Dak kejing thu jeng mut lang. Kia syong syak tangan, kia ki bun sit, bat menta kilala pen kongu, kat ya ka sorkar India, kat ya ka sorkar Tripura, banyasan ya kita ka agreement banong, baka sorkar India, baka sorkar Tripura, kini ban wanra ya kiti ki aim, banyada ya ka ketin ka telik, ya ka kendau ka siap, ya ka hok long briu, ya ka sensar kadar trairi, na benta kita kitrai lum po Tripura, na anriu pausit, kitrai lum, lani ki riu lum. Jong ke jela Tripura kidang stang kat prasip kidang lak berpen kongu kat ya sorkar India mengilai nak kejai menriu kasih centia na lai pun riu kimele lai pun riu ngut dei kasih centia nyemla syuk pinget bomla syuk sakawai ngene tho pi la pi pet ya kejing long kejing man jong ke national politics mentale don stang enriu teli kita ki national party nakini kinriu teli sau teli kita hitang ke national party da hakaan omdai hakakam ki parti ki pada don keleng jokari India mata pimla banlen ke stang ke BJP bat ke kongres ki wei sudah hitang ke national party hakakerteng ke BJP sane mata kamdon jaka ke kongres hakeleng jokari India kamdon borsuk
san pu san tali kat kum ke jing itu jong ka election commission ki dei ki regional party ada ngijok ki regional party phi tharai ngingin ya big adu kan no bonom nang menetrai kam ki tharai ngimla menetrai kam bene penbet bene song meeting om dei bangakok mane thu phi hakakerta ka balai puai lai po arsnem hakapor bangi form ya kata ka semjuk jom ki sen bahalang jom ke jalan not east hi barok away ngila form ya ta ka nifib ka not east forum for indigenous people hakapaka dan da ki spa tali ki sen bahalang jom ke jalan not east ya ki ba ngila wandra hakapor ba ya ki CAB kila jit enga ku mu fodo terus ketri lada ngila atu ko por ban ya penbek para mangi ngila aru lada ki poi ko pa ki perkhat banyada ya ka hok jong ki Kristan don Kristan tak napo silong parliamentary seats omdon na karo omdon na nakalan omdon na Mizoram omdon na Goa na Kerala don ia trelang para mengila banyada na ki riulum lani na kita ki tribal ki don sau punyongut ki MP ke ban mi khmat na ki ST reserve seat sau punyongut ladang ia trelang ladang ia pelu jumut lang ladang ia trilang ngilala ben kongu ya sarkar India ban ngilala ben kongu ya kapang pendai ban slotu bakala banong bakita kiseng rilum kin le ayu parlimen ngingin lek ban keren ya kasur ku jong unyo trep bat hangta pin sasnap hangta pin yo i bakari India hi barakawai kan snap pikan mau hakini ki benai ki baladep hakini ki senam ki baladep hawar zakat kendai borok nak kalian jogari khasi jentia borok nak kawai ke jela me khalia ngila dawa ya kata ka anya dari ke ILP bangin yo ya kata ka ILP kenang bamangi nginyo banyada yaladi mentangis ngau sarong banong nalai pun riu teli kisit nalai pun riu teli kisit borok lai pun riu dang dei ki khasi jentia rei lada mangi ni bakla kata kala berkelak para kasam menta kadon ya kata ka jingpen krek ban penteri kamno ya kata KNRC kedai ke ai KNRC kedai kata ka thuk lum kerteng jong ka jela asam banthok kit penia mano badai unong India bapura basong asam mano bomdei unong India bapura hakata ka jing thok kit penia hakawat ka banikong lane kasin thup lum kerteng ka banikong lalap kumba sau pok sanlak kidai ki poiwir ki bomdei na kari India menta kata ka jing bishar ki kedang ya chat lingba kata ka foreign tribunal kabadan apo asam randa ka asam kelala berpendep ya kata ka jing bishar kandon kata ka pushback ka baki on kandon kata ka delete menta kedang don kata ka detect mano badai kita ki poiwir kandon kata ka jing delete no naki electoral rule naka census pat hadin kata kandon ka deport ane kata ka jing be no yang kita ki beriu to mudur pi kat sau sanlak sano kinlek hamalipun Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram kinomio alat panlek nama balai ladon ka ILP ke ban dai ki mangiem don ai kajing bomyo chong bohai senong jong ki poiwir haki bobon ki senong ki jongi kamdei bangi don an kadei namar ki dor par senong ki khang hadu umta kadang long kumta tilada ki wan maki ngane thu pi lada ki poi hane tang khat sau khat san lang wat nom artatin bomaki kin bat yo lakam Kibabun hangni hamau kenrau jongi Henriu Pausan naga shispa kisamla puli sar di basong nang tanah wes yo pi kentron yang isini Henriu Pausan persen naga shispa kiri kena puli yang ini Nidon nagni hamau kenrau ketika ri kasong ke jaga ke area ke bangi bang ikwa ban puli kamtam ketika tan riwa Kikme kikpa kibara jenja kibara so asat long kat balong bam jater kong hilade umlele tang ban yo paskur pa puli gikot kata kade jing anglot joki breu jongi hagade jaga bangi yo iru bangi ya lenti halor jo kata kanong rem kabaar kabang adon ban ken mau wada pedeng ka ayom samla kabang ya puli ngi ya kende kabas ngosi kalong jongi klet ya ka jaga kabang idong Jowi klep ya jaga ke bagi yo ya ke jingkurku. Kabaki di parti ki wanra. Ke kata ke skurma ke bagi khot ke nehu. Kamdei ke national party ki ba wanra ya gini. Dei ki department jo ke parti jo ke artli ke parti. Ki ba wanra ya ke skurma ki ba dotia ki ba dodem god ki lo ya.
bat ki bom kensyo ya ke ege eru baluan ra ya ka skurba haga jela haga jongi lai bos na menshwa ar bos na menshwa tang hisen bala pas metrik uba khamsta lakut kala balai shajgai hablai puli sharid kharin hablai puli kaparthai ru kadang jorong haga di por kabor ru kadang lengkot haga jing long brio kayo ka got ke jongi ngidono itulah oleh puli jai kini ki parti riulom la jong ki ba kit kli nak benda kari ba kajak beriwan hap pedeng ke cing telot ke masak kencat ke masak kerdem ke masak krentomet mentah ki bawan ra ya kini ki jingkur ku ke ba kraw ke ba ongkum ke ompok liu ke ba ki kon jongi ba hadu mentah ni kecil bat iti kimi kiro kraw ba kiro sta kiro perkat haba kunta ka jingkeli ke ba ko ban bu lekot ada ke por kala ngin le kumno ya gini kimi pa kibal hamrak pa kabas ngauram galong babon na galem jongi ya gadi giski apa ya kren sebagai gajing jiat mong mikpa idang ya kren man hakatai ga arbayo idang ya thu ya kerteng jongi ba roban juan khal jeren ba saya thu bahama bi yo ki ong gini kibriyo ki bangi thap segilang ler bangi ila de thu ya bi ya gini ba bi de ubriyo bala pas kan ila dia tu ya biar kita paralog ke hang ni beri ubreu jogai batu bahaya martir ke jopo dorining kila dia tu tapi dia uno ajin mutlam hagim dorbar ba ke jongi jogai bereu ke district council sapen dikelahi ma bi sibet yo ong ki pai ba pathiang jong kite ni kren pe sini ero em ni kren tang ko bade ban long namala dengi tok ni duno ni jadi paralog per jor ha kom ke po kabalai ba ke khaddu syo ba kan syong jiet yo no mikmat daga jing start bat daga jing champagne jiet yo no mikmat daga om daga basu shong shit jiet yo no mikmat daga bishar bade jiet yo no mikmat daga tip ya kanong rem jiet yo no mikmat ki breu ki bom sha thiet ki bom sha di ki bom sha pen bi Habatin pej bahagi ki shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.